Hello kakabsat! Enjoy the funny Ilocano songs and background singing and watching hanggang. Thank you. HBO Records and Olivoy Production. HBO Records and Olivoy Production. Ni Mang Boyet na peklan ababaero, dirain na uray paino kim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin, tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay, apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gaming mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timaganganad mo Barok. Ni manang siya na napanagkijenda, ti si dadaken ni Mister na, among ka
Imas na nagsida tilapia nga adda barbon na. Itintamangan ni mister na napalalong ti si daaw na. Taday ti si dada at tila
datuntunay tuy ayat inwadag nak dinak kayat kinidayak akit maya nagpasyara kiti maren bakit metin tayo mayin sinaludsud ko tinagan na ayan ayat timbagana ket kunana agasawa ta ngemuray nukasta asawae kita nga dua paraan anak jay upuding para aw-awiri jay bakbaket ilang kek nuwag penget da tay na po daw nunakem nat alawaw karig nan tay tunggal tao alumlumned na tungtumpaw asiksik mawen isisyaw uray nang isit tay nang isit nugaraw nat naparagsit karig nan tay aluti sumit-sit-sit, sumir-sirit, nutok magpulagpit. Uray na pugot, tay na pugot, nuaramid nantay na urnos. Karig nantay balitok, wenno perlas nga nabatok, apagraywan day tuy puso. Kasta asawae kinangadua paraan anak jay upuding para aw-awiri jay bakbaket ilang kek nuwag penget da ngemuray no kasta didak kumakagurura tatay kan adda palag na adda kan bugbugawan na seknan na lata seknan na awan pulos ibabain na ipost na ba'y ta Facebook na tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayan na tay tao analaing asuma utingiwat na isuday ta tay karabitag chismos at kalsada tay tao abyangot tagsisiin ti obrana tay garaw ken ignay mo isutsang kasipot na uraen na ka pabigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisi at dadakets na apal na denggen nyo tuy kanta pangget ti paspasama dagiti galot ken sursuro na permi analaad paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ibabain da ipost na pa'y ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan
pudno agagayan na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay paramita chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no kubrana isuda kita tay mang perperdi tay tati libanganda no sikakit gimura iti daytoy akanta nalabit amay saka at kadakes na akal na Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, diragsak ko. Isu, di kakalay ko. Agas, apagpapiksa. Isu, kalasak na. Nuwag tuman, anian at tipker na. Agati werwer, no tumirada. Napiksa metay, lumailu. Napiksa metay, nga agkilawit ipresko. No bumisong ng sanap, sabak panirpir no sumikbak. Urayla, nga aga ng sap. Aglalakay, aglalakay, kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay, karuba man nakibiyang. Awan, bibibiyang yo, padasen yumet, tilakay akalbo. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, diragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apagpapiksa. Isu, kalasak na. Nuwag tuman, anian at tipker na. Agati werwer, no tumirada. Napiksa metay, lumailu. Napiksa metay, nga agkilawit ipresko. No bumisong agsanap, sabak panirpir no sumikbang. Urayla, nga aga ng sap. Aglalakay, aglalakay, kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay, karuba man nakibiyang. Awan, bibibiyang yo, padasen yumet, tilakay akalbo. Awan, bibibiyang yo, sumapul kay met, tilakay akalbo.
nakakaasi. Tadi na amot palimen ni Genovia na. Uray nuliklikak ket sumapat-sapat jaklak tatagaring ngemanong punanamet. Ay ating ko si katibiyang ko nalalaingak ngem ni kabagis ko. Ay ating ko uuntoy biyag ko dispensaren at lakengen ni kaksak ko. Bumaba di bestida't babalasang makipagdilawat ngemay na magustuak man nutay balasang ket nagminisker tuen no nakahat pants ti pagkit kita kas lalupo amin abakrang lupo anakutong nagpaydumat kinakuyas di ka idis-display nang nangruna no piniglat rignat madesmaya awan man la pulos ganas ni SM ken gagar ket mapasmaan niya na malas lupo analapsat ken kasla pimudunan. Uray nuwag malmalen jak kaumamat matmatan dirugso ni SM sumanikar ket mabang-aran ay umanay langa ululesam no sikat agmaymaysan idi babatumeng tigayadan tay bestida naglukmega kidi ti pamagig ay nakatabtaba ngem matut palda anagpay duma tikiting na kimutong akmeten adya kamuno anyak gapuna yan na pagdaksan itan pare siyak tay na uman luplup po gurugurong nagduduma babalasang jakpay malagipin tiyag simpaken mga sawan kimid pala malas syaksan pare tay malakayan yan na apagdaksan itan pare syak tay na uman luplup ugurugurong nagduduma babalasan jakpay malagipin tiyag simpaken mga sawan kimid pala malas syaksan pare tay malakayan.
jak napakpakatan, jak maninggar-garo. Nagsabol kang sabali, ket pinaypayan na. Mas na ang yanan.